Tala whala nei fo ia o ili Samoa o le whaopoponga o tala lau le tio Polenisia. Olo o te ena umal te maita i tu stala te lavou le sunga Lise Marie Schmidt mo lianga se fulu iwa leo leo whaasanga ia te ia. O le solen tula i Amos Schmidt te le whaamsinonga wha aitu malo e tali i mo lianga leo leo. E so o tanga umalava i le tusi na ia vantu i leo leo e so soani i lato susuenga. I le maliu whaafo se il te maita i Professor America Samoa Caroline sinaba iana gaban. Fitu walu to sangal soi fual masino melu o lua wha. Peita ai ole tusi ua mōli ai te maita i tu stala Miss Schmidt. Na ia avantu i le komsino leo leo mo lato susuenga ai mulmuliane mōli ai. O le maliu Caroline Garber o lo mōli ai lana wō le tamaita i tusi solo le sunga papali i sia fikeo. 5 fitu tau sanga o vaiva seuta. O lona maota na mawatu ia ile tina maliu Miss Garber ile lua aso mulmuliane. Ina waia toe fo iane ile ofisa o leo leo ia pia matau iai. Mau o nei o lo tau fia pia ila lo vainga leo leo le sunga pali e tali ai le taimi e bala a wailon whaamsinonga. Peita ilem tau po leo leo whaasanga ia lise. Watu ele whaamsino ile aso ono Februari lu o luono. E bala a wail whaamsinonga le nei. E tolu aso o atofa mo le mta upu sa tau mawhail te maita iloa ia le sunga mapusua tania to iloa. E tu mai le masina o ke topa lua o lua 5. E bala a wai peitai. E le o awa noa le loa ia le itua leo leo le fio ngā leo ne sua. Ma watu atuai ile tau sanga FOU. Ile toia e mai o ngā luenga ia Februari lua o lua ono e bala a wai loa. Ma ile aso lua, ile aso 5. Le whaamsinongol te maita i tu stala ia Lise Schmidt. E tāpuni ane le stala o le lola palota i le sfraile taluai. E le imawhaiona le stala uma tangata o i lola palota ai tu malo te tele. E pei ona iai upolu nei. Le tu malo vai maunga tasi, lua tolu. Sānganga tasi, lua tolu whā. Ma ana lofi tasi, lua tolu mal whā. Pei tai. E wha maunga le ofisa palota e pei ona wha lawi loai wha lawa i tele. E tāpuni ane lola le stala o tangata palota le sfraile o atu i le sefulu 5 tangata i le imwhaiona le stala. Wha atusa i leo wha inga e se lau sefulu fitua lua se lau sa ata tau na le stala uma mo le palota ina o se whainga malo FOU lua o lua 5. O le vave ona toe whai o le palota tele ia au kuso lua iwa lua o lua 5 le mafo anga. O le lema whai e una wha amlia ina uma i le tusa o le suli mafio tangata anuu. O le mawhai ona le stala mo le palota tele, beitai. O atu le valu sulfitu pasene o le whaitau o tangata le stala po le sela uma le lua fe sela uma le iwa. O le ao lato whai e le whai unga, mo se whai ngā malo FOU a Samoa. O le sefulu 5 po le sefulu te smalval pasene o ilato o le sao fiona le stala. Na fola il pulengo le ofisa palota a o whaanga solo ai le una ia o le stala o tangata palota i le lua masina taluai. O le whaasalanga mo lato we le stala e lua afe TALA. O le toi mai ai o le palota tele Samoa le masina FOU au kuso. Ina o le pasia le tala le tupe le malo tausi. Masui ai tau o le mangal pal mene wafu ai fo i maswinga i le taimi o le palota tele. O se li amal tolu se lau tangata palota o le amalanga whaapitoa mai Australia le vai anso le palota. Mo le wha moe pe on wha maunia mai e tātou paanga. O le tulanga fo i le nai si tseni Samoa o lalai Amerika o umona whaia la tau le stala. O le ātau nu mai foi i le vai anso lona luo au kuso. Ai o le taimi nei, sauno, o le komsina le ofisa palota le sunga atu e Flolo John Stanley. O wha ngā solo ai una siaki lola palota mo le wha amaliaina o le tulafono. Ma wha solo ai lava i le laasanga o le lolomi ma tufa loa lola. Ua wha awau mai ai le sona tatala le wha auluina o sui tau wā. Talu mai le asonga fua ananafi. Ai tapuni i le se fululua i le aulu le stona i asau nei. E pe ona whautua mai komsina le ofisa palota tuia Flolo John Stanley. E le leile vave mai e siaki po ato atua le whaatumuina o pepa mo o mia. A o lava le taimi. E toe anga ia isa ili mai. Ia isi memna o mia mwhaiona le stala e vea masuita wā. O lo whaatino le stala i le portofono le tate i songi mai le iwa le tai au le 5 i le fiafi. Ua tāpunia le tu mau le lola palota e pe on whaailoa. Taunu mai le asfraile so FOU Julai. Ai o lo ngā lulu ai nei. Le ofisa mo le lua mai aso e siaki lola palota ai tu malo e 5 sfutasi. A mai al ngā luenga leo lo whaang solo na ta oto mai leo lola palota o mautu ia maave i loa i le ofisa e lo lomi mai ai kopi o lola. E awanoa ai loa malola
Mo le tu inatu I le tunu ulvaya so mulmulo Julai. O le ngā luenga lo whaanga solo nei mo le lua vai aso, e to siaki umai, tangata paloto I tu malo e lima sfultasi la tu whaamomonga, po o ato atua, ma sa o I tu malo lo le stalai, ma awa ese tangata o le stala, ai ua mali liu. Ina ia si itia o longa o sila o whai whaato a ngā Samoa, mwhaata puina lon tamau ai ngā le aunga tonu, o masini e fsosone ai ili asosial au whai whaato anga a Samoa. Peon whaalau loa whaalau I te leil whai ungol vai aso na te nei, li taunu o masini SSA, o se sao o le whengainga le PACER Plus, Pacific Agreement on Closer Economic Relation Plus. O ngā ruenga whai whaatasi o tunu e peo New Zealand, Australia, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Tonga, Solomona, Niue, Vanuatu, ma le tukuki, o mole tamau ainga o tumotul Pasifika I mea tau whaato anga. O se vale atua I le lima tau sanga talon whaawaile asosi lea whai whaato anga le Pasifika, ma tau la muaif so sonia New Zealand ma Australia. Ina ia whaititia o loa mau mau, ai o se awala e tali atua I fo I le whaititia o tangata whainga ruenga le nei vai tau. Leisi lea o ngā o masini ua manuia ai le asosi whai whaato anga Samoa, le Samoa Farmers Association. O masini e pe o na tau nu whaalau loa le whaingol vai aso e au fiai, masini whaapau koko e lima, whaatontonu ai le velo le whatukoko. Lima masini whaapatua mo ngā singol koko, le kofe o le pepper whai mea aipo le black pepper. Wha masini e vili ese ai le pa o le whatukoko. Tasil masini ave ese ai pau kofe me pepper whaamanongi mea aipo. Tasil masini ave ese ai pau kofe ma pepper whaamanongi mea ai. Lima ili afi, lima masini e li aipu, tolu mua vau, tolu masini e li palpala, tolu masini e TPA I a talo, lua masini e TPA la au whalaiti. Inisi o tala wa sa malava o tali malo ai whanau o ile Campus of Hope ile alofa sa atu mō lātou. Ili wha ingol vai aso e o mai lava ili aso ngafuhana nafi, mō le mawina ile alofa le Pacific Transnational Crime Coordination Center, le PTCC, e ala le whaase lau tala amlika langlango I ngā ruenga whaatino le pulengo le tōmanga, mō e popua ngā tia. Whaaftai ai le sunga a Maria Wetzel o le PTCCC New Zealand, ma le sunga Adam Moore o le Australian Federal Police, ai maise o le whetawi ai ma le pātipatia luasfultosanga o le tautua SVSG Samoa. Whapena fo I o nā whea e le Salesian College mai Melbourne I Australia le Campus of Hope, whaaftai ai fo I lo lātou sao. Ai o le aonga mtata is the Don Bosco ma le lātou fo I sao e alai whaafiafiaina lea o whanau sa waina I le Campus of Hope. Tala nao nei o ili Samoa mai lau le Geopolensias whaapopo ngai le tau le lima.